U svakoj zemlji ima onih koji posluju mimo zakona, ali je u Srbiji gotovo trećina privrede u sivoj zoni. Da bi se to promenilo, trebalo bi ojačati institucije kontrole, sprečiti korupciju i pranje novca, a posebno suzbiti rast nelegalne trgovine na internetu, kažu i ekonomski stručnjaci i privrednici. Sa oko 30% bruto društvenog proizvoda stvorenog u sivoj zoni, Srbija je na 57. mestu među 84 zemlje u kojima je Economist Intelligence Unit sproveo istraživanje. Govorimo recimo oko 10 milijardi evra godišnje koje bi mogli da dođu kada bi se siva ekonomija u celosti iskorenila. Naravno, to nije moguće i očekivanja bi bila nerealistična. U odnosu na prethodni period u borbi protiv sive ekonomije napredovale su Uprava carine, Poreska uprava i Tržišna inspekcija. Srbija jeste najbolje pozicionirana u odnosu na zemlje regiona, ali kada se poredi sa zemljama Evropske unije, nalazi se na dnu lestvice zajedno sa Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. Srbija ima snage, ali mora da radi na poboljšanju kvaliteta institucija, kao i na suzbijanju korupcije, jer je to gorući problem. Najmanje se mimo zakona radi u Finskoj i Velikoj Britaniji. Sive ekonomije više nego u Srbiji ima, na primjer, u Rusiji, Belorusiji i Ukrajini.